Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So namhlanje ngibona nje udaba la ukuthi uDJ Tira akazuba nemakhi kuDurban July ya this year ku2026. So khumbula ukuthi last year uDJ Tira wa-announce ukuthi iFirst Durban Rock ngeke izibe khona uyenza ukugcina ngoDecember uyayivala. So kulonyaka iFirst Durban Rocks i-after party Durban July ayikho, and right now se-announce ukuthi nanemakhi imakhi ye-Afrotainment iba laphana inside laphana eGreyville laphana. So i-First Durban Rock i-after party yenzeka after, so imakhi ibiyenzeka during the day. So wayona se-announcile ukuthi nayo ayikho. So I think uTira uphumile ngempela into ye-Durban July, but-ke likhona itende laphana I think la ka-Mercedes Benz laphana ekuthiwa uTira uzobe etholakala kulona, but-ke ayakuze ukujwayeleka because Durban July since mina ngaqala uku-attenda uTira since aba nemakhi laphana, and abantu abaningi abaseGoli because uTira uyena umuntu odumile eThekwini basuke bezoza kwimakhi le ka-DJ Tira. Even ama-celebrity amaningi aseredweni afana nako-Metro FM ubathola kwimakhi yase-Afrotainment kulonyaka. So asinayo imakhi yase-Afro laphana, uthe awazange ngithola isponsor laphana. So ngi-worried nge-Durban July kulonyaka. I think izoba nama-changes amaningi, abantu abaningi bazobe ngikho bangathi amandla isimo somnotho siyavuma, ne-sponsor ey'ningi ziphule out. Siyakhumbula neMadlanga Commission laphana abantu abaningi abama-bless ababoshiwe laphana. So kungenzeka ibe flop, kungenzeka i-attendance akhona ibe phansi ngale ndlela-ke, but-ke akhona abamakhi amanye akhona lakhe makube njalo bengingabaza nokuthi izobuya ngoba abantu abaningi baboshiwe as we said laphana. Uyibona abantu aba-behind ama-event amakhulu namashisanyama nama-lounge laphana, but-ke ima kube njalo ikhona laphana izo-host abantu baseGoli laphana, izo-host ipiano ngoba nale piano livele lingasadumile ngaleyo ndlela, but ima kube njalo ifikile ithe izoletha i-vibe yaseGoli kuDurban July. And last year benza kahle kakhulu baperforma. I-Boomtown-ke imakhi yokudala yaba khona laphana no ayikhona. Ngibonile i-announce i-East Coast Radio izobe ihostwe ne-East Coast Radio because last year bebade bebambisene neGagas FM. iGagas FM likwenye-ke imakhi, khona enye imakhi laphana ebhukhe ama-celebrity international laphana, ngiyakhohlwa ukuthi yani, but imakhi efika la. So I think iGagas-ke lizobe likhosele ngakubona laphana, but akhona amanye amakhi afana nabo-Hollywood Durban July okuyiyona i-Hollywood Bets okuyiyona e-sponsor vele se-event yonke nabo bazobe namakhi lapho. But ngi-worried ngowe-Afro laphana, and ngi-worried nange-after party ye-Durban July ngoba i-First Durban Rocks ingekho laphana. Ngiyazi kade bebakhona bazama ukukhompitha nayo i-First Durban Rocks, ikhona lakhi i-festival le ekadlala Thukzini beno-Dog Durban, i-Soundland Festival. So i-Soundland Festival yona i-announcile ukuthi no ikhona this year. So iyona i-official after party ngisayibonile, and ama-tickets akhona ngathi ayaphela na, ngibone bebhalwe 80%, so kushiye ku-20%. Enye after party ekhona eka-DJ Meloni anyway ino-City, but yona inkinga yayo yenzeka ngesonto because iDurban July ngomgqibelo ngomhla ka-4 July. So yona yenzeka ngomhla ka-5 leyo. Anyway ino-City-ke inabantu babe Afro House, abantu abafana nabo-Shims zabo zonke nje lezi ehamba lezo o-dark. So leyo vele-ke ihlezi i-sold out-ke leyo, but nje mina ngiphatheke kabi ukuthi i-First Durban Rocks ayikho, and abantu abaningi-ke bazolimala because abanye even abangayi eGreyville emini bayayazi ukuthi i-vibe eDurban July bayibamba through i-First Durban Rocks. So kulonyaka kayikho uTira naye uze wathi no hayi uyahoqa laphana because maningi ama-flop enzeka kule First Durban Rocks yangoJuly wa last year. So izona zathu leya i-First Durban Rocks yaphela early, yaphela ama-celebrity amaningi angaperform because kwafika umasipala laphana bayivala i-event around about 2 ekuseni. So ama-artist amaningi awazange sawazi ukuperforma because i-First Durban Rocks bekuwumcimbi waziwa ukuthi uphela ngo-5 ekuseni. So ngoJulayi la ngonyaka ondlule waphela ngo-3 ekuseni. So abantu abafana boKabza de Small abaperforma ngayo. So I think uTira wathatha isinqumo lapho ngoba umasipala osumtshela indaba zama-bylaws ukuthi no umcimbi yaseThekwini eminingi iphela ngoba, but uTira beseyenza iminyaka ukuthi umcimbi wakho uphele ekuseni engekho umuntu omhluphayo. So kunento engaba khona lolu shintsho edilile khona laphana ko-GNU, sekukhona nabantu bo-DA. I think ipolitiki nawo ihamba yamdribula lapho nomalume. So nawo wavele wabothi no akahlehle ngoba vele nayo lento yakhe bingasenayo i-attendance eningi kakhulu, so wahlehla-ke. So nje I'm skeptical about going to Durban July lo nyaka, but ngisazodecide. Ngibona ngathi izoba i-flop, nayo leyo feeling ukuthi mina nama-after party akhona, but basekhona o-Mix Lifestyle abahostayo ama-after party amanye. Sikhona indawo efana nabo-Gagasini laphana o-Joe Cools. So mhlawumbe zikhona ezinye indawo esazoba mnandi, just that mina ngihethekile because ngumuntu oyedwa ayifeni enkulu e-First Durban Rocks because yona chance yami edinga indawo onyakweni ukubona ama-celebrity amaningi akade ehleli unyaka wonke lakho umuntu uthi lo uyakwazi ukuphefuma, lo akwazi ukuphefuma because uTira ubukha anyone osuke eqhina leso sikhathi-ke. So
Mayengasekho i-First Durban Rocks izoba nzima because i-Soundland Festival ngeke ngayi-attend kade khona le Eastern Cape. Ayikho kuleyo level like even ne-brand yakhona akabukhulu njengale i-First Durban Rocks bisena le brand enkulu kakhulu because kuyadlana ku-TV ku-SABC1 so akukho lula ukukhompyutha nayo laphana. Akusho ukuthi umalume mhlawumbe ngenza ngenye indlela mhlawumbe noma ngonyaka ozayo ngoba kulonyaka sekubhedile but bezama ukuthi mhlawumbe beyibuyise i-First Durban Rocks especially le First Durban Rocks yange Durban July la ngoDisemba ngiyibona ngomhla ka-30 festival ama-event maningi la ngoJuly ibibaleka ngalendlela because sinabantu abasuka koNtuzuma abantu abasuka koMlazi abantu abasuke beze ku-Durban July but abayi le eGreyville because bona basuke beze le-Grove so bazela laphana ku-Fethique manje mangasekho i-First Durban Rocks nabantu abalimele ngempela bazazi bazoyaphi i-Durban July ngeke bezibeyibona abantu abaningi baseThekwini izovele nje indlule nje njengebhaloni indlu yale emkhathini ke but asazi sobona khona hopefully mhlawumbe nathi uphumelela but malume awusilimazile umalume ayisakhala malume angeke awenze ngenye indlela ngonyaka ozayo kahle malume wona meya yaseThekwini ubumnandi sithembe wena awe